da kažemo da je sakupljenje fotografija počelo još oko Nove godine i da su ljudi postepeno, kako su čuli da će ovo biti jedna zanimljiva izložba, dodavali svoje fotografije, otvarali stare kutije sa cipelama, otvarali stare škrinje i donosili kod moje sestre koja je bila baza i skenirala sve to i na kraju smo došli do ovoga broja 109 fotografija koje su odabrane za izložbu, odnosno 39 porodica je ustupilo svoje fotografije. Sad, da ne bude duga priča, samo da objasnim da su se vrlo često odigravali plenumi oko toga dokle je bila stara Topolica. Nažalost, kapetan Vajo Sinanović je danas morao nabrod da pođe, inače bi on bio glavni govornik ovdje, jer je on bio taj koji je prelomio, konačno da je stara Topolica, što smo mi svi znali, bila sve do magistrale. Preko magistrale samo željezničke zgrade, Dušice? Eto tako. Ali, pošto sam ja čuo među vremenu da naš drug Mengi ima serijal fotografija iz prvih dana lamela, odlučili smo da i lamelama dozvolimo da budu dio ove izložbe, što je sasvim onako fino i pošteno s naše strane. A dokle su išli ti razgovori tokom plenuma, dovoljno govori činjenica da je Vajo svom kumu, Vanji Miloševiću, advokatu, rekao: šta ti ima se petljaš oko ovoga, ti si iz jedinice Prešavu, popa Duklerina da živiš. Znači, kao neka najveća sramota koja je mogla da se desi. Isto je bilo i sa pistem Sašom Bečanovićem, koji je iz ulica Maršala Tita prešao u takozvanu zgradu Lordova, gdje je knjižara Kole bila. To bi bilo to u stalom. Skupili smo se, Semir Karastanović je obradio svoje fotografije koje su bile različitog kvaliteta, da bi izgledale ovako uniformno. Jako mi je drago, što smo svi opet skupa i da možemo da uronimo u nešto što se dešavalo prije 50 godina na ovom mjestu. Dakle, stara Topolica, i ono što je zanimljivo, kao što vidite, većina ljudi na ovim fotografijama su nasmijani, što sada nije slučaj baš, jel? Dakle, to je bio period od 60. do 79. godine, kada su većinom ljudi nisu imali puno, ali su imali ono u sebi što ih je činilo da mogu da budu srećni. I za kraj, treba da, pošto sam to cijelo vrijeme krio od ovih ljudi, ko je na naslovnoj strani ove fotografije. To bi mogla da bude slobodno kustoskinja ove postave, Dilja Vujović, jer je ona na slici, njen brat Željko Jelenić i ono malo bucmasto plavo pozadi, malecko, to je kapetan Vajo Sinanović. Dakle, izložba je otvorena, uživajte. Hvala.